Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Para tanteretan, para hadirin, utamahipun para ulama, para kiai, para sepuh, tokoh-tokoh masyarakat, kaulah cintai, kaulah muljaki. Moga-moga berdana pengajian dalam rangka Isra Mi'raj Muhammad salat bersama bentasyakuran muka raja banyak manfaatan. Ini perkataan Allah subhanahu wa ta'ala. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam punika sabruna epa Isra Kanjeng Nabi nika sesoceh Kanjeng Nabi sesoceh soceh boleh Kanjeng Nabi sabruna Isra Mi'raj seampun Aisyah ya sepoleh mereka kangkui ngungkeeki terus ngungkeeki persiapan karena bekal epa berangkata Isra ben Mi'raj. Mereka perjalanan Kanjeng Nabi termasuk perjalanan hampiri ambui ben Kanjeng Nabi termasuk tempatan Nabi Isa. Nih kepenekah Kanjeng Nabi as-salat ya tore as-salat 2 rakaat as-salat ya tore as-salat Kanjeng Nabi as-salat. Juga nang Nabi Musa tempatan Nabi Musa Kanjeng Nabi juga as-salat nang tempat paneka. Walaupun Kanjeng Nabi nika lebih mulja dari nabi-nabi sak belunna, Kanjeng Nabi ka tempat tabai paneka menghormat. Ka tempat tabai nika menghormat. Tempat lahir Nabi Isa juga tempat waktu Nabi Musa narema nika Kanjeng Nabi as-salat dengan tempat paneka. Karena nikah beda peristiwa hamba ben Allah ben hambana seluar biasa. Kanjeng Nabi as-salat. Ini tempat-tempat saya mulja nikah kudu hormat nikah. Saya bersejarah nikah di sejarah hubungan Allah ben hambana nikah parlo hormat nikah. Nika Kanjeng Nabi tugas ben Allah ben sateujeuna nika pelajaran deka
umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus Kanjeng Nabi ini kan mangkii ketika Mi'raj juga Kanjeng Nabi mangkii para nabi-nabi. Langit kaping setong, langit kaping dua, nabi-nabi ini kan. Langit kaping telok, terus langit kaping empat, nabi-nabi kaping lima, sampai kaping enam Nabi Musa, Nabi Ibrahim, mangkii para nabi-nabi. Jadi walaupun karena Kanjeng Nabi nikah, walaupun ampun lebih mulia dari Kanjeng Nabi nikah, ketemu bon para nabi-nabi sebelumnya, karena Kanjeng Nabi juga menikah penyempurna, saya bakal nyampurna aki dari nabi-nabi sebelumnya. Nabi-nabi sebelumnya yutus deka bani penika, yutus deka nikah sobung, seutus deka setuju alam ni ke sobung, namun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabi penikah yutus kah Bani Israel nikah Nabi nikah. Lah nikah Kanjeng Nabi Epa pangki bon nabi-nabi sebode langit kaping setong, terus nabi-nabi sampai sebode kaping petok papangki ni kan. Walaupun Kanjeng Nabi lebih mulia ni kan. Terus sampai ke tembus langit Sidratul Muntaha, Mustawa Rafraf, tembus benikun langit terus di atas kenika boleh. Jadi Kanjeng Nabi nikah turun, Kanjeng Nabi nikah juga Kanjeng Nabi asolat ben para nabi-nabi ya. Areng bareng asolat, areng bareng ngadep ruku, ngadep areng bareng asolat asojud dak Gusti Allah. Para nabi-nabi ini. Jadi pada kebersamaan areng bareng ke pangeran kan. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Jadi walaupun Kanjeng Nabi nikah beniku lebih mulia benikun berak kahorengah nikah kan nabi-nabi sebelumnya sampai ke tempat-tempat tak beberapa tempat Kanjeng Nabi asolat tempat Nabi Musa kan. Ke tempat tak nikah mulia kini kan solat tempatnya. Apa nabi-nabi karena Kanjeng Nabi nikah mereka nikah setahun, 2 tahun atau setahun, 2 tahun sama rena Isra Mi'raj nikah Kanjeng Nabi hijrah dekat Madinah. Umur seket setong 52 ya kan. Pas umur 53 Kanjeng Nabi hijrah dekat Madinah. Nikah hijrah Kanjeng Nabi ke Madinah sampun abu di Madinah pan berempan tahun di Madinah berempa abid di Madinah bodoh sewe para sahabat nikah wafat bodoh peperangan wafat nangi napanya mana baki bodoh se Uhud. Kanjeng Nabi dak kasantrenah otabe sahabat teh otabe murid teh otabe sahabat teh si ampun wafat ini sama boleh ini Kanjeng Nabi aziarah ziarah kah kama ziarah ka baki ka sahabat teh seda ka ada ka Uhud Sayyidina Hamzah Sayyidina Mus'ab bin Umair aziarah entar Kanjeng Nabi sallallahu alaihi Muhammad. Sampun Kanjeng Nabi nikah bedang Madinah Kanjeng Nabi nikah ampun bede Madinah tetap bede Madinah
Nika ketika kamu ka Kanjeng Nabi, nika enter ka rajina kaya maklah Sayyidatina Khadijah aziarah kasar. Karajina si ampun seto lambok nih Kanjeng Nabi aziarah ka Sayyidatina Khadijah. Sampai juga Kanjeng Nabi enter ka Jabal Nur. Selambok Kanjeng Nabi pernah narema ayat pertama Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Entar Kanjeng Nabi. Kekenangan selambok ketika parengi turun ayat kan ada peristiwa si besar pada hubungan ben Allah malaikat Jibril Al-Qur'an pertama kali Quran turun. Kanjeng Nabi entar ke tempat-tempat kenangan sejarah luar biasa kan entar Kanjeng Nabi. Sallallahu alaihi Muhammad. Jadi kaulah ingat kaulah bentan teretan nikah. Dek ka orang-orang sendik jasa nikah cek sampai kelupain nikah. Walaupun abadna lebih mulia sekalipun cek sampai lupa dek ka orang-orang mendahului abad nikah. Kanjeng Nabi lebih mulia dari para nabi-nabi. Entar Kanjeng Nabi nikah. Sampai ke tempat amul gini. Nikah tata krama menikah sampai nikah tata krama. Sallallahu alaihi Muhammad. Sampai ke sahabat dah, siapun wafat kada, entar Kanjeng Nabi nikah. Karajina siapun wafat kada, entar Kanjeng Nabi azara nikah. Di misalnya, kau jebur orang mapan. Ngecek lupa ke guru ngaji na lambak. Saya ngajari bismillahirrahmanirrahim. Saya ngajari alim tak. Cek lupa kan ni kan. Karena kini kan pilihan Allah beliau pasal guru na abak ni. Cek lupa ni. Wah, sekarang kini kan apa boleh kini kan andi jasa. Dok ke para ulama sini kan para ulama para guru-guru ni kan saya mendahului abak. Ni kan cek lupa karena beliau ni kan ndik jasa ke umat, ndik jasa ke agama, ndik jasa ke Islam, ndik jasa ke negara, ndik jasa ke bangsa. Cek lupa ni kan. Allahumma shalli ala Muhammad. Walaupun abak na misalnya jasana lebih besar, lebih raja, cek lupa bakut. Allahumma shalli ala Muhammad. Kamu murid tah misal di murid, cek lupa kan ya, wafat kada kancana, cek lupa. Allahumma shalli ala Muhammad. Makanya benih kuning solat, mau solat, ampun sampung terus pun, solat selalu sampung saja. An'amta alaihim para nabi siddiqin sampung pun. An'amta alaihim para nabi siddiqin syuhada salihin wa ala ibadillahi salihin sampung. Wan syukur kesempatan nikah kentah. Pada yang sorbojo seraan ni lambok sorbojo sindik jasa. Oh arwah anu. Allahumma salli ala Muhammad. Makanya juga ni ajari Rabbana ufir lana wa likhwanin ladhina sabaquna bil iman. Allahumma salli ala Muhammad. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Pakon aja ke ateh menika supaya pakun fokus tak cuba dekat beliau-beliau. Rabbana innaka raufur rahim supaya seterjana pada oleh perhatian rauf Allah, pada oleh perhatian rahimah Allah. Itunya sampai akhirat. Sebab itunya sampai akhirat juga. Pada oleh perhatian rauf Allah, rahimah Allah. Bila Allah memperhatikan kalaban rauf, bagus seiabas, coba nanti yabas. Artena esapora. Rahim sayang ben Allah. Padana salamun qalam mir rabbir rahim. Sampai ke akhirat. Makanya
Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a Rabbana ufirli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Berarti orang mukmin ni kau tu sampai bermaksud pada ngoleh keuntungan dari Allah sampai akhir. Oleh ampunan, oleh keampunan, oleh pengapura, oleh keuntungan kebahagiaan sampai ke akhirat. Benih yang kui tibi, tapi yang kui bersama. Jadi setong-setong ini aja pakai kau datang tretan ni kan. Napa boleh? Dekkah orang-orang selakar, orang sepan mapan para aulia, ulama salihin, nabi-nabi, ni kan? Kau orang mukmin, sebiasa kau datang tretan tak ning ben seromban, napa boleh? Dekkah orang-orang sesaleh ni, beliau. Allahumma salli ala Muhammad. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam walaupun ampun paling muljana Sayyidil Anbiya wal Mursalin nika sampai ka Nabi Musa ka tempat tapi ngormat ka tempat tani salat dulu ka salat nika salat nika menghargai nika di wasqo nika sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Moga-moga nikah tantretan nikah tantretan setuju oleh tantretan setuju muka-muka ekiliana nikah pengajian Isra Mi'raj makin ekiliana barakana syafaat barakana syafaat kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Leoleh besar termasuk leoleh besar kanjeng Nabi dari Mi'raj panika salat nikah leoleh termasuk leoleh besar bagian dari leoleh besar kanjeng Nabi Muhammad kau datang tretan pamilo kasoon kau datang tretan pamilo leoleh kanjeng Nabi Muhammad. Napa termasuk leoleh besar nikah? Salat nikah. Salat selama waktu nikah termasuk lele besar. Moga-moga paling senang salat nikah. Senang dalam salat. Senang dalam salat. Nikah lele kanjeng Nabi, dadi orang salat nyampung salat ta kanjeng Nabi Muhammad, sing ngadep dak ke Allah, si asujud dak ke Gusti Allah. Orang asolat nyampung mi'raj kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nyampung sujud kanjeng Nabi si asujud dak Gusti Allah, nyampung ngadep kanjeng Nabi si ngadep dak Gusti, nyampung sujud nyampung rukukna, nyampung penghormatanna, nyampung sujud penghormatanna kanjeng Nabi dak Gusti Allah. Mangkana salat nika masuaki kelompokna salat kanjeng Nabi Muhammad walaupun tingkatan kelas maba karena si alam paaki kanjeng Nabi ben areng salat nikah selain nalakar alaksanaki perintahna Allah papakonna Allah ben nyambung salata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam si asujud dak Gusti Allah nyambung mi'rata kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dadi kalau tantretan asolat masjid kanjeng siapa imam fulan imam saya saungkuna pakun saya pertama pakun kanjeng nyampung sujud kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sempe setong Gusti Allah terus sampai kalian lain nikah. Moga-moga kita saja nak foto nikah palingan nangis tuaki nikah alaksana aki peninggalan kanjeng Nabi lampa kanjeng Nabi atau mana pokok-pokok fardu sampai ke sunat lainnya saja pada tak terpeke pada termasuk kerombongan Muhammad kanjeng Nabi
Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muga pareng ngaki ben Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu ala Muhammad. Nikah dan teretan setuju nikah kau datang teretan setuju kumpul se nyampiaki se mirengaki setuju se nyampiaki se mirengaki akumpul makin pada akumpul pada antara pengajian solawatan Isra Mi'raj pada antara pengajian solawatan Isra Mi'raj akumpul nika pada tero pada nyari ridho na Allah pada tero areng bareng pada nyari ridho na Allah areng bareng pada tero ngaulia bimbingan na Allah kabeh muga-muga parengake aulia bimbingan na Allah tak lepas dari Allah tak lepas dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdaya gabunganna orang-orang sesaleh saja. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allahumma shalli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhal wa tanfariju bihil kurabu wa tuqda bihil hawaiju wa tunalu bihir raghaibu wa husnu khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi bi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin la sallallahu bersama-sama reng-sareng bersama-sama sallallahu sallallahu dunyona untuk umat Muhammad pasalama dunya akhirat sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam dunya untuk umat Muhammad bahagia dunia akhirat
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil nabiyyin wal mursalin. Wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqti wa hin wa fil mala'il a'la ila yaumiddin. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Allahumma balligh ruh sayyidina Muhammadin minna tahiyatan wa salama. وازه عنا أفضل ما جزيت نبيا عن أمته وآته الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعث المقام محمود الذي وعدت يا أرحم الراحمين. اللهم إنا قد حضرنا قراءة مولد نبيك الكريم فأفض علينا ببركته لباس العز والتكريم وأسكنا بجواره في دار النعيم ونعمنا في الجنة بالنعيم المقيم. اللهم إنا نسألك بجاه هذا النبي المصطفى وآله أهل الصدق والوفاء كلنا معينا ومسعفا وبوئنا من الجنة غرفا وارزقنا بجاهه عندك قبولا وعزا وشرفا. اللهم إنا نتوسل إليك بنبيك المختار وآله الأطهار وأصحاب الأخيار كفر عنا الذنوب والأوزار يا الله يا الله يا الله واحرسنا من جميع المخاوف والأخطار واجمع بيننا وبينه في دار القرار وتقبل منا ما قدمنا من ياسر أعمالنا في الإعلان والإسرار وارحمنا برحمتك واغفر لنا إنك أنت العفو الغفار يا غفار. وصلى الله على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا واهتم لنا منك بخير وعافية برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك سبحان رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.